Hey le, Kelvi International to Zion Street le Dorpui Barabazara, Kelvi Marketa intan kan omringe. Mi patan no pangachanga puitling hak omchikim na ahian, sel run pui nei mekani. Branded coat suta, za a som thumachanga somnga in car discount ani a. Coat sale cheng sang ni le achung lam a omvek. Coat suit leitan kamis athona du than emo. MRP changa cheng cheng sang khat discount kalpui mekani. Tin siam chat ngai a omani po in kan siam sak theye kwan than du than tur a omba ka mani du danangin order thei rengani mi pata mizo mi pa in thuam na sang po kan nei bok kelvi market a thil zor reng man to taka zor a omloti min lo sha sakla min han pan ve ngei donia intan kan namtan kelvi international Mizoram Courthouse Dorpui Bara Bazaar Aizol Beng Rishat na har sa tanete kumsom paruk chuang lai lo enkol to Millennium Hearing Center Aizol chuan khovel thiam na ngason na angzelin bengdar thatak tak omna puna zira mania tongman fiatura in adjust hey artificial intelligence AI mang bengdar te battery mang le man ngai lo rechargeable bengdar te anneya certified audiologist hemilama thiam na big degree nei nge in lo puyang che imamo dan milin du than tur chi sang oma ilei nu kum engmo chen thengin har sat na inei pon an pui thei Beng kom ze chi enkol ol sam tak waterproof ni bok beng kwa no chi langsar lo le lang thei lo chi te a veke Millennium Hearing Center D4 Millennium Center Aizol phone 8132840581 Rancho siam lamarin tlak le mingtra National Productivity Award trum nga ngot dongto ISO certified ngat Baramati Agro Kutsuak Vokcho chu Mizoram a leitheina omta Baramati Agro Vokcho hi imamo angzelin anote cho big starter a chanchat na puitu grower tal an hun thlenga pek tur finisher te a oma Baramati Agro Vokcho chom vokte hi an thau nalin an sa amuk tha a an sa po a hang bik le tin an taksa a hreselin pul hri let na ta sang laka aveng himin an taksa in nat na shik adau chakle bok Big feed popular le so feed le hi achat em awangin vitamin le mineral hlom ti hiala soyani a acho hi pek ne mangai lawa wangin a hek lo hle a hlom le amala leidu tan dor thei kan ni a aizol pon kan thon sak thei boke Thara Feeds distributor Baramati Agro ngai zel le Thara store dor pui Aizola in chung thua moina changkang le in chena bungrua chi sang do thlan tur tamsi omna mun man tlom le cha affordable price save lines lunglei road chwampuya hiana ombringe rondor ve nge yang che in chung chena bungrua premium level chachung chuang chachangkang chi sang tam tak du to ka thlan theina square feet sing khatla ya zaw showroom safe lines world bank rota a omboke apan to chinten anjong changzel anya o ron pan vengi turing kan so ma cheu safe lines lunglei road chuampui safe lines world bank road fogland park khang In Chung Hall biak in le restaurant manatan avoy khatnan Mizorama Fansar luxury designer fan showroom zonwam Aizola honanita fan thom bingching velo whisper quiet technology ni in summer and winter mode ne ni a clockwise le anti-clockwise virtir the current mangklem a blade color po in chung mila customized the ni Dining room, kitchen, bedroom le living room mila omzene design shang ne siamani. Ceiling niam tan le fan da na tur siam lok lo tan po har satna a omlo. I living room ceiling che moina na chandelier ni bok fan ni tel bok chandelier hiron leivete. Remote control mangin speed direction le lighting a control theya. India Ram Hotel changkang le milar te poina anin ti mu mek hi iban pha ka lo om ve tereng mai. Kan showroom a atakin ron mu vela achiang zok nge yang Phone number 8697905810 le 9233137933 a biak thei reng kan ni
Mizote Kut zinga ngai hlut ber Chapchar Kut chu zonun zemoi in rem na ti thupui mangin vo in khan Mizoram puma hlim takaman ani Chief Minister Pulal du Oman in rem na nei tura poimo chu mo phurtu ni ngam ani thu asoi Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri an Asia Kothang lam buaina wangin India in tuel theile akai hnoi thil danga harsat na atokri lauti asoi Iran Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei an Iran be masatu US le Israel laka phuba lak nge ani tur thu asoi Zonet chungkwate chibai ule oliflal engzami kani a Chanchin Thar lawngai thlang u Mizote Kut zinga ngai hlut ber Chapchar Kut chu zonun zemoi in rem na ti thupui mangin vo in khan Mizoram puma hlim taka man ani alom na pui ber aizola chuan Chapchar Kut hila muala man ani a Agriculture Minister Pusilal Soivunga chu Kut thlengtu ani a Chief Minister Pulal du Oma chu Kut pa ani Kut thutsa asoya Kut pa Chief Minister Pulal du Oma chuan Chapchar Kut chu Mizopi le Puten hlim taka an manchin heni a hian in hopo an oi ngai lo ani awangin kumin Chapchar Kut thupuya zonun zemoi in rem na ti thlan ani chu in me ati thu asoya Chapchar Kut an chom nun zel na a ringtu an ni angin an thupui chu Bible ne na in rem an manchin tha ati thu asoya Bible in a thephot chuan nang mani lamtal mi zongjong nen in remin omro uti chu chom nung zel turin mi pui te asomani Kut thlengtu Agriculture Minister Pusila Soivunga po in Chapchar Kut omchan le manchan ber Kut na thoktu te le Kut mangtu te Chapchar Kut chibaya buka Chapchar Kut chukumtin March thla Zirtawpni voini na manchin turarwa man ani a Mizote Kut ne zinga an chuan ber Chapchar Kut chu mangwar zela ngai hluzwal deuh turin mipui te angena kumin Chapchar Kut thupui zonun zemoi in rem na ani anga in rem le in pum khat taka hun manga hlim taka Kut lom theu turin mipui te du sakna a hlanani aizola Chapchar Kut man na hi Mizo Cultural Organization in Hlado chaminan honga Kut thlengtu Agriculture Minister Pusila Soivungan thuma asoi nu'a Central YMSI Polin Kut honna hla an rema Baptist Church of Mizoram Shwaitu Reverend B. Rothang Puyan Pathian hena in hlan na hun ahmanga Central YMA President Pu Arlel Ngetan in lom na thu soyin Art and Culture Director P. Carol VLMS Dongkimi po in thu asoibok Chapchar Kut man na hian Central YMA kai shwayin chero khwalam le mizon in chu entirani a MHP in Parlam le Kids Care School in Ponto an entira Art and Culture Department in Thingdim Lemchan le Mizo Namthwa man entira Pang Cultural Troupe le Darlungin namlaman entir baka Mizoram pon Sikkim le Meghalaya atangin namlam entirani a pile Puten Chapchar Kut an manapiang an lauti chin chong no ani baka mi malle zaipol shang an zayani lamwala Chapchar Kut man na hian Chapchar Kut Organizing Committee sangni somni parukin Mizo nun zemoi choimoi na konga ke pe na khotlang ramle namtiming thatua an thlan chwa mi panga lemziak lama hlotling lalming moi chaltlang aizol Auto rickshaw driver a passenger ne na chengnoi som pasari pelet tu Henry lalming muana longtlai nung chahum hal konga mi te zirtir tu PVL bela electric veng aizol arle ranvul tu hlotling John larin sana zahaw khwang leng le nopang zaithiam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar sanghi somni pangadong tu Esther namte lunglei ne na Chief Minister choimoi na no pui hlanani a he choimoi na hian sum fai chengnoi khatle trophy akeng tela heba ka hian UDNPA buat sai branch YMA te puala veng fai lom man le bana kai hnuaya CM Special Award sem anibok Chapchar Kut hi mi pui nan hlut hle a Kut lom tura mi pui kal an thanem hle a lamwala mi pui thutna siampo an lua kha vek baka lamwal chung le mun ol rem chang la ya mi pui an khat deuh vek ani Chapchar Kut pawal hian thochan ni jing khan Central YMA le Art and Culture Department changdunin Chapchar Kut pawala hu howatlan Chapchar Kut ran an buat saya thochan ni atang khan lamwal sir quarters guard tlang le a chevela puanta le Zotuam chi shang ba ka eitur zorna honani a tholeni atang khan Horticulture Department in Aizol Club Park a Chapchar Kut flower show an buat saya nilaini atang khan I&PR Mizoram Art Development Society le Mizo Photographers Society Changhovin Vanapa hola lemziak le thalak phauchwa na art and photo exhibition an buat saibok
Chief Minister Pulal Duaman in rem na nei tura poimo chumo phurtu ni ngam ani thu asoi aizo lamwala Chapchar Kut manna a Chief Minister hian Chapchar Kut chu mizo pi le pu te ezon na bul an channa hlim taka an man thin ni in henia hian in haupo an oi ngai lo awangin kumin Chapchar Kut thupuya zonun zemoi in rem na ti thlan ani chu in me ati thu asoya mizo te jinga in rem na a theinan lal le upa ten ro rel na tha an neya an ro rel dan chu alang tlanga ti khotlai a lo boka thubuaya omin a thubuai nei tu te in biak rem tir sham an tuma khwale khwa in kara in rem turin sauite an tan thina nam ti dan phung fel tak in nei dan te ro lwa dan te an neya ni tin ha takin na an thoka zana zu in khomin an zai thina an rui dewa wanga in tibuai an omchang po in atuka zubel choin ngai dam an dil le thlap thina chutianga in rem na nei tura poimo deuh chu mo phurtu ni ngam ani ti asoi Pulal Duama chuan mishing te thatu adamale evi te kha midang te pu ching mo phurngam lawan ni a an thakal zel an ni awangin mo phurna an langam lo fova Chapchar Kut mangtu te chu kut thupui zonun zemoi in remna a mo phurna lak ngam chu an hontel thei chuan alom hledon ti asoi Chief Minister chuan phuba lak chak na chu in rem lo na siam tu berani a pathianin phubalak le thungrul chu amati tur ani thu Bible an hmua mi in engtiang pu in dot tin reng pu in beima se pathianin phubalak lo tur ati chu shathar le turin mi puite asoma mizo te jinga phubalak na athleng tlem hle a ram hnuai pasal thate an lo ho khan ral thuaman ken to lo chuan phuba in lak ton na atam om mange ti ngai to na a oma chutiang athleng lo chu aro puya heian ring tu anni na alantir thu soin Chapchar Kut an chomnun zel na a ring tu anni angin an thupui chu Bible ne na in rem an man thin tha ati thu asoya Bible ina thei phot chuan nang mani lamtal mi zong nen in remin omro uti chu chomnung zel turin asomani Pulal Duama chuan social media a sim tur tam tak an nei arin thu asoya in rem na a omzel theinan an thupo sa te mitin te mi tina zong ni lo le in rem lo na thlen tir tu ni lo tura an film khur a that thu asoya Mizoram politics a zonun zemoi ne na in milmi alo mizo ten an chin ngai lo lim hal te thlenga an ching ta chu poi ati thu soin Chapchar Kut in rem na kut an hmang angin hetiang thil thalo hi sim tha a asha thu asoya political party te po in khak bab chin ma se atak takin an in horeng reng lova kaushan pol shang te in kara te chung kwa le chen om te nen in rem se khutlanga ramdung le wang tluana in rem na thleng se adu thu asoi Sports Minister Pulal Nginglova Marin vo in Khan Tenzola Women Hockey Academy atloa Sarkarin Empowering Mizoram Sports akalpui meka hockey chu an ngai poimo zinga atel ti asoi Sports Minister Yan Mizorama Hockey tinung le turin Sarkarin theitop achwa mek ti asoya Tenzola Women Hockey Academy chu Mizoten Olympian an nei pani zinga lalrem siami mar in Zirtawpni munani awangin angai luthu asoya hemuna tanghian Olympian danglo chuak le ngei se andua chumi tur chuan Sarkarin theitop an chwa zel don ti asoi Pulal Nginglova Mar chuan infiam na thanbik pariata Sarkarin Empowering Mizoram Sports akalpui meka hockey chu tel ania alotlin ngei theinan theitop an chwa don ti soin Mizo game ni chin Mizo zinga thileklek angin langto ma se Mizo game diktaka ti nun le an tum don ti asoya hemidung zui hian lunglei hau ruang le na thiala hockey khelmual siam turin ruah manna kalmeka kolasipa hockey khelmual din turin tran an lameka mualung thua hockey ground bula hostel an sameka hengpuna hian Empowering Mizoram Sports mga hockey a theina nei an zon chwa te inzir na turin infrastructure an mamu ang siam an tuma Mizono pang chanem zokin hockey hi khel se an du ti asoi Tenzol Women Hockey Academy hi kumsang ni palia hon ania kumsang ni pasari a Sports Authority of India ne na enkol ko nga inrem na thuthlung zia ania tuna hian hockey zirna sit somli omin meichia kumsom atanga kumsom ni panga inkartan training thei ania Tenzol Hockey Academy no pangte hi rampum huap in el na shanga voisom chuang an champion to a All India Intersai Under-16 Women's Hockey Championship champion lai ania he academy atang hian India IO player som chuang an chuak to a national umpire pathum le coach pali om to in kumin February thla khan academy no pang pali chu National Center of Excellence Bengaluru a junior national camp zom tura than anni When Sports Minister in Tenzol Women Hockey Academy atlona hian Tenzol Civil SDO Pukelal Himpuyale khotlang shwai tu ten an troi omani Larsap General Dr. Vijay Kumar Singh an Chapchar Kut Pualin Mizoram mipuite chibaya buk
Chapchar Kut puala chibai buk na thucha ati chua lar sa phian Chapchar Kut chu hlimle lom taka mangtheu turin Mizoram mi puite du sakna ahlana he Chapchar Kut hlimom taka hian Mizo khotlang nun phung hausak tak lam zaile khotlang roi the an nei te chu anin zom na ti chak tu ni zel se adu thu asoya kumin Chapchar Kut thupui zonun zemoi inrem na ti kai shwaina nuaya inrem na le inpum khat na chuan Mizo nun phung moina atar langti soyin hei hi chomnung zel turin mi puite acha ani lar sap chuan Mizo te thil nei zinga hlutak tlom ngai na hlutna vongnung chunga in ngai tlom na le mani ma sia na tel lawa rong in bol ton sak tur le inpum khat na thuk jok siam zel turin mi puite acha ani PF lalom kimi kumsom thum pakhat lunglei zobo ka pupi silrem ruat anu pui chu nimin chanu khan kholaya naw ane nuwa athi lunglei atanga thudon danin PF lalom kimi hian kar somthum panga upa nawa pai meka nemin khan lunglei civil hospital OPD in entir turina kala civil hospital a hian gynecologist doctor ne na in entira ake avuna wangin doctor hian natna anele neilo azota pilom kimi hian ano panlaya changalungna ane thin thu asoya wangin film khur thua alung endik turin atia karle thochania kalle turin ashil boka doctor ron angin alung entir tur hian kalma se cardiologist doctor alo omlo awangina in entir theilawa heminu hian damdoin chwasanin bazar lam anpana lunglei police thana bul thingpui dora an chollain inthiara du thu asoya a inthiarna lama naw ashing zuyani inrin lok na omlawa naw ashina wang hian ama shwai tu te chu lunglei civil hospital atlan chhovin thilom danan shila civil hospital a duty te chuan khum arwa lo thu le anen mi theilo thu an lo shila wangin mitlom ngai ten lir theirem chang mangin John Williams Hospital an pan pui ngala chanudar thum le achan ve John Williams Hospital hi thlen pui ani a John Williams Hospital a hian gaini doctor alo omlo lai ani awangin doctor chanral khata tangin lunglei civil hospital lambiak sakin lo enkol tura angin civil hospital hi pan le ani a tlaidar nga le achan ve examination be ta lo don sonani civil hospital an thlen hian pilom kimi hi ala hara anure lote abiak theilovin a omzuya theyang ang enkol nima se tlaida rukle minute somthum panga a aboral zuyani Dr. de Soidanin pilom kimithi chan hi sudden cardiac arrest ania arwang hi ni zan khan lumen ni in voin chamadar som pakhat khan vui ani pilom kiminaw shin hi mi pa ke jin hi le gram za sari arit ania anaw shin hun tura chut lok chu kumin april ni som pasari ania kar somli pai tura kar somthum pangana a ashingani Naute hi lunglei civil hospital a newborn stabilization units a enkol mekania adin mun achani in Dr. Ten an soyani pilom kimin kholaya fa ashin hi naw pahni apaina ani Mizoram Police CID Special Branch in Nizan Khan Aizola namdang pakhat kutachangin crystal met kezi somle gram zathum somruk pakwa anman Police hotu ten hena changa Zonet thudon danin nizandar somle minute somnga vel khan chal tlang dor ko na hengrui lo hi Tongbram Priyo Barta Singh kumsomnga West Delhi District Uttam Nagara Hastal Khominia in soi kutachangin man ania hengrui lo te hi international marketa chengwei bel cheriat le noi somni pakwa hu ni achhut ani Police in thu anzofian atangin ruilo nei tua pu hian crystal met hi Guwahati lama thon turni in asoya hemi chungchanga hian special narcotic police station a NDNPS act manga thubuai zialuni in chuizui mekani ZPM Chalayin Nimin Khan Sairang le Khamrang Inkar Kongpui Siam Mek Antlo le ZPM Chalayan Vaireng Tele Sairang Inkar Kongpui National Highway 6 Siam Meka Inspection and Monitoring Kalpui Anrel Angin Nimin Khan Sairang le Khamrang Inkar Kongpui Siam Mek hi Antlo a Tun Naya Kongpui Siam Mek Tumthum Antlo na ani ZPM Chalai chuan Sairang le Khamrang Inkar Kongpui Siam tu J Infratech Private Limited na thodana mason na anmu thu ansoya contractor chu furpui thlen mangeya an na zo man tura in puwa cha tur le har satna an to kani chuan ZPM Chalai te shil turin atcha ani J Infratech Private Limited ho tu te chuan April thachunga na zo mananin be seiti ZPM Chalai shwai tu te chu an shila har satna an to sang sang te lo shilin motor tlan atama wangin du anga na achak tok theilawa kong enfia tu chen khatin technical drawing ang nilawa an ngai dan manga kong siam tir an tum chin thu le heng hian an na tho ati khomwan thu an lo shilani Chapchar Kut chu district shanga po hlim takahman ani a lungleya Chapchar Kut man na a hian lunglei high powered committee vice chairman puvimal somtruanga chu kut pa ani a lunglei bor sap pin afnit man chu kut thleng tu ani si thuam loya muala Chapchar Kut man na a kut pa lunglei not bial tu MLA ni bok puvimal somtruanga chuan
Chapchar Kut chu in rem hlim le lungrual taka khotlang mi pui zong zong in an man ho thin ani angin a ziril tak ngai twa chunga hlim taka mang turin mi pui te asoma pi le pu te huna zia ka thil chin chia thlap thlap a lo awangin mizo te chanchin le thil lui te du thu sa ma shat kim thei ani lova heiwang hian Mizoram sarkar chuan thang thar ten an history kim changjok an shat chian thei nan chief minister ka shoin hnuaya nam trobul zon chwa committee adin ti asoi sarkar chuan mizo thil lui chui chwa ba ka namzia rang nun phung le ti dan te hum hala choisan le ti ma son ko nga thei topin ma ala chhomek ti asoi lungle Chapchar Kut man nahi lungle sub headquarters Young Mizo Association Vice President Pusi MS Donglianan akai shwaya namlam zai chang shang entir ani siha chuan Chapchar Kut hi siha VP field da man ani a district board sa PVL shwaize la khyang te chu kut pa ani MADC chairman pu Envia hu chu kut thleng tu ani kut pa PVL shwaize la khyang te chuan khovela hluber chu inrem na ani a inrem theilo na chuan har sat na shang shang asiama indo na hiala thlen thina wangin kumin Chapchar Kut thupui zonun zemoi inrem na ti chu choinung zel turin mi puite atsa ani siha bor sap chuan mizo te chu nam tlem te anni awangin inrem le in lungrual taka zai khataluang za tur anni ti asoya nam shang shang omkhom hi mizo anni a ke chu chumi nam chu kani tia in la shang tham an omlo ti soyin finally rui hlo do chung changa theitop chwa turin siha district mi puite asombok siha Chapchar Kut man na ahian siha district chunga mihming tha te hna siha district chunga mihming tha te hna hlan thin choimoina no pui chu professor chongkhu ma chongthu hna hlan ani a namlam le nam in cheina entir ani ba ka fai in zirtir na ni in chanchin buchalo man semani a Chapchar Kut mi satan nula lara jezo nun engi new siha le Mr. Ratan tlangwa Joseph la lungmuana new colony thanan ni Champaya chuan Chapchar Kut hi Zotlang Sports Stadium man ani a advisor to Chief Minister Puti BC Lavian chunga chukut pa ani a Champai Borsa Pu Mohammed Akwip chukut thleng tu ani kut pa Puti BC Lavian chunga chuan zonun zemoi inrem na ti chu thupui poimo tak ani thu asoya mizo zemoi tlom ngai na inrem na le thu oi na te chu namdangin an ngai san na ani a nam anga an ro puina tilang tu ani ti asoi Puti BC Lavian chunga chuan Champai district mi puite chuan zonun zemoi chu hluta chom nung reng turin a soma Champai chuan khwalzin a hip na satzel awangin khwal chon thiam zirzel atul chawa do theina le ngai dam theina ne zel turin a chabok Champai Chapchar Kut man na hian MUP in hladawan chama mizo namlam chi shang shang entirani Kolasip pa po Chapchar Kut hi Kolasip Sports Stadium man ani a Assembly Deputy Speaker Pulal Fam ki ma chukut pa ani a Kolasip Borsa Purobart Silal mangaya chukut thleng tu ani Kut pa Kolasip bial tu MLA ni bok Pulal Fam ki ma chuan Chapchar Kut chu thiang hlim le moi tak zonun semoi inrem na in mangai na le tlom ngai na anti lan na hun ni se adu thu asoya namin pum khatna inrem na thlentir tu ni tur a adu thu asoi Pulal Fam ki ma chuan mizo te kut zinga ngai hlut thlo ber Chapchar Kut an man chu tlom ngai pol mai ni lo Goshan le political party te inrem na thlentir tu ni se adu thu asoi bok Kolasip pa Chapchar Kut man na ahian MZE headquarters Kolasip in Kut hon na hla an sa a MUP sub headquarters Kolasip in hladau an chama MHP sub headquarters Kolasip in Parlam an entir ba ka MCO sub headquarters Kolasip in namlam chi shang shang an entira zai thiam ti an zai bok Sirchi pa Chapchar Kut man na chuan Rural Development and Administration Minister Professor Lelnilo machukut pa ani a Sirchi Borsa Pupol Elkhu machukut thleng tu ani Sirchi le sakot muala Chapchar Kut man na hian kut pa Professor Lelnilo ma chuan Chapchar Kut thupui zonun zemoi inrem na ti chu asoya soi ain atakanun pui turani ti asoya Chapchar Kut chu zonun zemoi choisan na ani ba ka mizo culture mizo thuam namlam le zai te choinun na hun rem chang ani thu asoi PHE Minister chuan ramle khotlang ma chona tur ma an lak na pol shang shang chu inrem turte policy shang ma se political party te po inrem tur le doctrine in anglo nei ko shang shang te po inrem turin asoma Sirchip chu ziak le chhar thiam tamna district anni angin zirna war turin asombok Sirchip Chapchar Kut man na hian Sirchip Town Branch YMA ten che rokan pui an entira sub headquarters YMA Cultural Troupe Government Sirchip College Phunchong Cultural Club MHP sub headquarters le YMA Changten namlam chi shang shang an entira Miss Chapchar Kut sang ni somni parukatan lalhlupui changte konpui north thlan ani Longtlai Chapchar Kut man na chuan Home Minister Puke Sabdanga chu kut pa ani a Longtlai East bial tu MLA ni bok
Dr. Lorraine Lalpek liana chinza chukut uap tu ni in longtlai borsa pu doni le rat sang chukut thleng tu ani longtlai DC complex Chapchar Kut man na hian kut pa pu ke sap danga chuan an thla tu te chin thin hlut na chang sha chu Chanchin Thar te mo ani ti soin pi le pu te sul nu le chin thin te hlut na chang shelo chu namral tur zia ani ti an sha thar atul thu asoya Chapchar Kut chu hlim nani ani a inpum khat nani ani boka mizo namzia pholan na le anin hlan chon nani ani boka wangin a hlu hle ti asoi puke sab danga chuan kumkal ta chung khan Mizoram tlo tu mi noi ruk don an oma he hi kum masalama tlo tu let ruk don ani a Mizoram tlo tu ten an mu du chu an nam chin dan hlui thang thar ten an chom nun ani a lai nam chu nam zenei hausa pola soichin ani a enton tur nga pol tak ani angin thei top chwa zel turin at cha ani longtlaya Chapchar Kut man na a hian nam lam le zai chi shang shang entir ani Mamita chuan Chapchar Kut hi mami tennis court mangkhong daya manani a mami DRDO project director Pumal Somzwala chukut pa ani a mami Saphet quarters YMA president Puwanlal chuanga changte chukut thleng tu ani kut pa Pumal Somzwala chuan pathianin mizoni tura asiam chu anlung oi tur ani a namlian zok le ro pui zok te an ngai sanga anja rualin mani anin da hniam bik tur ani lova mizowan ni na atidang lam tur ani lo ti asoi kut thleng tu Puwanlal chunga changte po in kut mang tura kal khom mi puite chu kumin Chapchar Kut thupui zonun zemoi in remna vongnung chunga hlim taka kut turin du sakna ahlan ani mamita Chapchar Kut man na hian mami khopui chunga YMA branch shangshangin chero kan pui an entira MHP le MCO in mizo namlam chi shangshang an entir bok Saitwala Chapchar Kut man na chuan supply minister Pubilal Chanzawa chu kut pa ani a Saitwal borsap pu Srinivas Sadi chu kut thleng tu ani Saitwal public playground na Chapchar Kut man na hian kut pa Pubilal Chanzawa chuan kumin Chapchar Kut thupuyata na thlan zonun zemo inrem na ti chu poimo ati thu asoya inrem na telo chuan khotlang akal theilo awangin inrem taka om turin mi puite atsa ani Pubilal Chanzawa chuan inrem na om tur chuan chungkwa bul chanangaya chungkwa mai ba ka chenom khovengte khotlang an chen puite dan le shai keng ko tu te sarkar lam le NGO shang shang tenen an inrema an thu an inzom ton achulti asoi Saitwala Chapchar Kut man na hian Saitwal town YMA branch shang shang le YMA Saphet quarters cultural troupe in chero kan puyan entira MHP Saphet quarters YMA cultural troupe YMA Saitwal town branch le cultural club dangten mizo namlam chi shang shang an entira Saitwal district MOP in Hladawan chama government Saitwal college in costume parade an entira ni Nathiala Chapchar Kut man na chuan South Tui Puibial tu MLA Pujia Jelal Pek lu chukut pa ani a district borsa PK Vanlal Ruati chukut thleng tu ani denlung pasal thamuala Chapchar Kut man na hian kut pa Pujia Jelal Pek lu chuan kumin Chapchar Kut thupui zonun zemoi in rem na ti chu an thinlunga an von reng atul thu asaya mizo te chu mi thatak vek an ni a chu mizo ni tinuam tu pakhat ani thu asoi Pujia Jelal Pek lu chuan tlom ngai nam aya upaza tu miharsa khai chhuak thin nam anni na chu chomnung zel turin Nathial district mi puite asomani Nathiala Chapchar Kut man na hian Chapchar Kut organizing chairman pu HD Lalpek moya chuan inlom na thu asoya kut thleng tu district borsa PK Vanlal Ruati po in thu asoya zaipol malzai le namlam chi shang shang entir ani a kut nula kut langwa le kut mi panau pang le kut mei chenau pang thanani bok chongte Chapchar Kut man na chuan lunglei south bial tu MLA Pularam liana pa puya chukut pa ani a chongte civil SDO Pulal nun puya ren thlei chukut thleng tu ani chongte khel muala Chapchar Kut man na hian kut pa Pularam liana pa puya chuan mizo namkeng tu chu mizo mi pate anni awangin mi pate kawa mo phurna lian tak a in ngati asoya Mizoram chunga cheng namdangte an kyanga khosa te nen po in rem taka omtum turin mi puite acha chuti rualin nambil ta na ruwa manna thil ero chu namdangin anzen trom rem lo chin enge mozat a umve thina chunga chuan an kut ronzen lu lo po an tan a himang ti asoi chongte Chapchar Kut man na hian CADC Agriculture Department in chakmalaman entira chongte group YMA huam chunga YMA branch shangshangin namlam chi shangshang le mizo nundan le in cheina te an entira chongte P branch MHP in mizo lade an entir bok
Gortha Khelmuala Chapchar Kut manna chu hachek bial tu MLA Purobat Romoe Roite in aman puya Gortha a Chapchar Kut manna a hian kut pa ni bok Purobat Romoe Roite chuan kut pui buat sainan sarkar ringota in ngatlova sumtam tak thokhom ani chu lom omati thule zoram hundang tetan po enton tlak ati thu asoya Mizonun Zemoi aya upaza konga Chanchin Thar anin ngai to chian angai ti asoi Gortha a Chapchar Kut manna a hian hachek bial khoshang shangte antela state bona tangpo in chimtu an omani Aizawl West 3 bial tu MLA Pvt Zai Thanza mana bial chunga Mission Veng Klang Branch YMA hena MLA fan mangalei motor super carry ahlan Voina motor lan na inko ma hian Pvt Zai Thanza ma chuan motor hi pek ani lova MLA fan chu mi pui sum ani a Aizawl West 3 bial chunga mi pui mamu atan man tur ani angin MLA ani angin MLA fan man dan chu abuai pui tu mai ani a MLA fan mangalei lir thei chu Mission Veng Klang Branch YMA in tangkai taka an manatan ahlan mai ani ti asoi motor in lan na inkom hi Mission Veng Klang Branch YMA Vice President Pularin Zwalan akai shwaya inkom a hian Mission Veng Klang Huam chunga NGO le ko shang shwai tu te an telani Aizawl Zoological Park chunga thing tlu theile leimin mai thei omte enfi ani dona wangin karle tho channia sahwan khar ani don Aizawl Wildlife Division a Deputy Conservator of Forest Aizawl Zoological Park Director ni bok P Margaret Laram Chanin mi puisha tirna ati chua khochin thirlok na atanga alandanin Mizoram athli le ro thok mai thei ani awangin Aizawl Zoological Park Aizawl sahwan chung le avela thingtlu le leimin theiwang har satna an to lo nan Aizawl Zoological Park chu tun thani som paruk kar le thochan ni hian mi pui tlo theilo turin khar ani don ani thingtlu le leimin chuan sahwana ram sa da na ati chia thina wangin Aizawl Zoological Park chunga thingtlu theile leimin mai theite chu enfi ani dona achulangan hatho angai awang le mi pui tlo tu te tan a him jok theinan Aizawl Zoological Park hi khar ani don ti asoi khochin ilo thlir hawang u State Meteorological Center Mizoram Science and Technology chinchia danin vo in khan Aizawl kholum Liberian Celsius degree som ni pali ani a avo berlian Celsius degree som paruk ani nemin chanudar ni le achan vele vo in chanudar ni le achan ve in kara khan ro millimeter som point pariat asur naktu in rinnia chuan kholum Liberian Celsius degree som ni pariat vel avo berlian degree som pali vel ani rinani a jingdar nga le achan ve ani achwa kanga tladar nga le minute som ni pariata atlali ang Khochin thirlok na IMD Aizawl Center in hulok danin naktuka Nathial District ta khwa chaturarin ani a district dang zonga mun chen khata ruat tlem sur theina za som ni panga atanga somnga a fakna hun ilo manglok ang u Hughes production shangte hi ilola mershiat velo mai the India rama Haryana a company rin tlak takin asyamte ani a aman po mitin ban phak tura siam ani samti thana serum le samjuak ti re na te face serum le shampoo luput le samtlana sa ti re na le hair conditioner thale rin tlak tak te hi lo mang ve chinte Huge body lotion hi mizo vun ne in mil ta ka siam ani a face wash le face scrub te po hi lo mang ve chin la i fak ve lo thei lawang tin heng product ka te hian mishing ta na thalo chemical engma ve lo mang ve chin la i zong chang nge in karing Am I just a 9-to-5 guy? Or the one who wants to feel the high? Do I like to turn it up? Or do I like to turn it down? What do I want most? Power Grid Corporation of India Limited chuan Mizoram Manturin transmission line pangalai mangin Kolphetha state dang atangin acholuta heng line lian te hian khoshang shang apal tlanga line hnuai le a chevela lo hal le ramti kan ani thina
heng kang mei na sa takhian kol phetha local chu tikhai lakin power lama har sanna asiam phachin ani chu wangin heng transmission line hnuale abul hnaya hian lo hal lo tur le ram tikang lo turin kan in sha tirin kan in ngen ani e Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri and Asia Khothlang Lambuai na wangin India in tuel theile akai hnoi thil danga har satna atokri lauti asoi Lok Sabha chut khomeka leader of opposition Rahul Gandhi zona changin Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan tun naya Asia Khothlang Lambuai na wanga tuel theile gas har satna thlengmek ang hi khovelin alaton ngai lo thu asoya heti rual hian ramchunga momo phushuk na turin theitop chwa ani thule heng tuel theile gas songbol na mun tepo danpa nga ya ankal tluan thu asoya tundin huna petrol diesel konvar tui thlo theina tuile tuel the kai hnoi thil danga har satna athlen ri lo thu soyin Strait of Hormuz pumpel turin hundanga tanga tuel theilak lu za somnga panga ni thin chu za som sari velati san ani thu asoi Union Petroleum and Natural Gas Minister Hardip Singh Puri chuan eirongbol ni gas siam chhuana po za somni pariata ti san ni in shal chhuana manzat po khovel market le ramchen omti ayatlom zo karwa manani thu asoya ramchen chen khata tuel theile gas har satna wangin cholkar ni chung zirna in khar ani thute sarkar pisakal hun niliati hniam le sarkar lir thei chelek claim turarwa manna siam ani lain ramchunga tuel theile gas wanga har satna lian tham ala thlen lo thu asoya dot le thubel chan do lo manga thu the dar hun ani lo thu asoya khovel chanchina hun har saberte jinga mi laka ta tal chhuak tura be mek ani thu soyin ramta na thok tu te thlopa ramta na thatura ngai twa turin mi puite asomani heti mek la hian ramchunga eirongbol na gas lak thei hun bi thlia chuni somni pakhat kar dana ti ani zet nuwa khopuya ni somni pangale thingtlang ani somli panga son hlat bel le ani a sarkar le puin eirongbol na gas siam chhuate minol pui man domestic atana thlur bing tura arwa manna po sumdong tengen na angin ramchunga eirongbol na gas siam chwa za somni chu commercial atan manani donani Prime Minister Narendra Modi le Iran President Masoud Pezeshkian ten US le Israel be pui thlak na wanga Asia Khothlang Lambuai na thlengmek chungchang an soidun Nizana telephone manga anin biak na Prime Minister Narendra Modi hian US le Israel in Iran an be na le Iran chan let na wanga poi soi lo thi na le chiat na men lo thlengmek chupoi ati thu asoya Asia Khothlang lama India mi te him na le ramchung momo chok lu na ngai poimo ani thu te boruak so san bel zel thei veng turin India chuan in biak na le tho ho na athlop tlat thu soin India chuan rem na le muan na lam atran tlat thu asoi Iran President Masoud Pezeshkian po in Iran tual chung boruak le buaina thlengmek chungchang hi Prime Minister Narendra Modi ashilfia rampani shwai tu te hian in biak po chun som rem anti thu an soya Prime Minister Narendra Modi chuan tun naya Asia Khothlang lam buaina in hong Oman Kuwait Bahrain Saudi Arabia UAE Jordan Israel le Qatar ram shwai tu te po lo be pop to in rem na le muan na ata na tho ho puya alo som to ani Drugs Controller General of India in inti chair na le damdoi dang fak na le thedar konga film khur turin ramchunga damdoi siam tu te le zwar chhuak tu te ashatir ramchunga damdoi lama thu nei tu sang Drugs Controller General of India in tun naya thu chwa asiama Drugs and Cosmetics Act 1940 nuaya in kai shwai na le khwa khir na te chu ngai poimo azom turin ramchunga damdoi siam tu te le shal chhuak tu te ashatira Dr. Phalna le shat puina ne na eile man tur damdoi prescription drug te chu hedan noya hian electronic le print media adam doi fakna le thelar khap ani thu soyin inzirtir na le thil dang manga mi pui mu a heng dam doi pholan shim shim chu hedan hian a hwamani Drugs Controller General of India chuan thaulutuk obesity chu taksa in thil a apai tro ina kai hnoi chronic metabolic condition ani awangin in enkol na mumal takle nunphung thlenga ti dang lam ngai ani a in enkol na thil a film khur taksa in soi zoi na le in enkol uluk tura in zirtir na hnual swat zonga ri na hlo thei na le in ti cher na dam doi thelar lo turin a shatir ani Parliament House Panhia MP Zasom ko chuang in Chief Election Commissioner Gainesh Kumar ban na turin vo in Khan House Panhia notice an thelut
report chen kata tarlan ani danin Rajya Sabha Eptu Party MP Somruk Pathum le Lok Sabha Eptu Party MP za Somruk Chuan Chief Election Commissioner Gainesh Kumar ban na turin notice of motion for removal a ming zia nanin voin Khan House pania thelu ania Parliament in Chief Election Commissioner ban na chungchang angai to masak ber ani donani Eptu MP te hian tun nayaram chung electoral roll en non be pui thak na chungchanga Chief Election Commissioner hi thleibik le on lam neya pu ania electoral roll atanga mitam tham tak pa ile in than fel file lo ni a soi chungchang chuina ti thwan opa pu ani bokani Ramdan pui hnoya Chief Election Commissioner ban ne hi Supreme Court Judge ban theina dan anga kalpui turati ni in mo phurna len lowanga he mo phurna cheltlak lawangai ani chawin ban thei ania Lok Sabha MP za ayatlem lole Rajya Sabha MP somnga ayatlem lo thlop na ne na pai thlak rot na hi thelu theini in Chief Election Commissioner ban tur hian special majority House pania MP bunthuma chena mun hi pompui anga yani St. Anthony's Higher Secondary School chuan kumchang ni somni parukatanga sangni somni pasari academic session atan class 9 atanga class 12 arts admission kan hongle ta e kan zirlai te talent pho chuanan co-curricular activities strong school sport field trip picnic excursion teachers day le adangte ropui taka manpui thinan ni experienced teacher ten pathian thune na no pangan zirtirna le an kai hroina skula hian admission rontivero le Chalai te tweety songs next time aswake jackpot siam cheese ball le fireball kur in sum du so voi khat ai lai zong chang e yang eng tik lai po ai chi jackpot snacks potato sticks ghost pepper fireballs cheese balls fiery crunchy stick chili lemon red chili chatka shang shang aom cheu mule ihun lutak man chang kainan jackpot snacks Kia, movement that inspires. Kimte Enterprise kulikon ngai zela square pipe round pipe le rectangular pipe inchong structure railing bar le chitang shang siam tur thir thaber nizon ISI kan kole inchong rangwa roofing JSWISI indiaram pumashiat lar kum sawi chung kan lozwar to a mani doza te se Mizoram kan siam ve theita Aluminium rolling shutter zangle cha rangwa tuidon world class Eurogard UPVC material in ruatuilo kholve de che wholesale retailing kan pe theye Mizoram mipui te chibai ka bu ka cheu Mizoram Universal Healthcare Scheme hnuaya manchoi inzialu na chu February ni som paruk sang ni somni le paruk atangin hon ani le dona April ni som le panga sang ni somni paruk thenga inzialu thei ani dona ni hei April ni khat sang ni somni paruk atanga man tan tur ani ang inzialu na hi online na kalpui tu ni in screen na link tar lana hian ma ni in lumatangin inzialu thei ani online na inzialu rem chan lo na khwa a March ni khat sang ni somni le parukatangin offline inzialu na hun hon tan ani le don boka kan dam lo ni khwa in enkol na sian so hau tak puk chop ngai thlenga phur rit ni thin min chok jang khai tu lo ni zel turin mani in seng so lowa cashless in enkol theina scheme max noya hian lo in ziak lu theu turin mi pui te ka cha a cheu kalome Iran Supreme Leader Thar Mojtaba Khamenei Iran behmasatu US le Israel laka phuba lak nge ani tur thu asoi US le Israel in Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei antha hnua Supreme Leader Tharata Nathan Mojtaba Khamenei hian Supreme Leader ani hnua thucha ati chwa masak bera phubalak ani tur thu hi apuanga US le Israel be inate chanlet zel ani thule
Pubalak na chu kalpui mek ani thu soin US le Israel kuta thi te phuba hilak kim vek ani ma chuan chol lava beile zel ani tur thu asoi Supreme Leader Thar Mujtaba Khamenei chuan Iran ram chunga be pui thak na wanga chian na men lo thleng mek man chu an tel ngei atul thu asoya hemiatan hian US bungrua le thil ludang te ne chu ani tur thu soin he hi hlotling lo ani chuan Iran ram chunga chiat na thleng hu tok a ti chiat ve atul tur thu asoi Supreme Leader hian khovel in sum don ton na ngong mek Strait of Hormuz chu mel ma te karfunga man chun zom zel ani tur thu asoya achen omram te chu Iran ti chiat tum tu te le Iran laka tran lam ti chiang tura cha in Iran chevela US sipai hun puite son chwa vek ani lo chuan bitum chun zom zel ani tur thu asoibok US President Donald Trump an tum engemaw zat ne na apuan nuwa Iranin vo in thlengin Israel le achen Gulf ramte abe chun zom zel voina thu chwa asiama US President hian kumsomli pasari liamta chunga khovel mun shanga poi soi lo swat tu firfia pol te kai shwai Iran sarkar chu tukdol ani thule anral thuam le economy thlengati chiat vek ani thu asoya New York Times chanchin bua ti lo chuan US hian hne na achanzel thu asoya midang elphak rual lo US ral thuam te mangin Iran Air Force Navy le shwai tu te zong noi chimi an ni thule hebe pui thak na hlotling tak an kalpui mek hi chuan ati thu soin lo thlir chunzom turin khovel acha ani voin lama hian Iran chuan UAE khopui lian Dubai le Abu Dhabi baka Saudi Arabia Bahrain le Oman te drone le missile mangin beipui thak chunzoma heng be na tamjok te hian thilpoi athlen ma atukdol ani chungin thile hliam an ombel nual ni a soi ani a voina Iraq ram chunga US dual theipur thlo theina KC-133 Stratotanker cheswal chu Iraka Islamic Resistance in an ka thak ani thu puang ma se kholam fel lowanga cheswala pu ani thungani Israel pu in Operation Roaring Lion be pui thak chunzomin Lebanon le Iran ram chung mun engemaw zat abe chunzoma Terana missile siam chuan mun Shiraz le sipai mun poimo Avas baka mi puinoi pui chen na villa le Monirie anti mun te chu Beijing a atela Iran a hian civil mi mithi sangka zathum somli pariat chin chia to ni in Lebanon a po Israel be pui thak na wanga civil mithi hi zaruk somriat pasari antling to ani Iran a hian civil mi thi sangka zathum somli pariat chin chia to ni in Lebanon a po Israel be pui thak na wanga civil mi thi hi zaruk somriat pasari antling to ani UN Secretary General Antonio Guterres an remna le muan na chungchang chu soifo ni ma se ataka mutur a omlo thu asoi Turkey sarkar in United Nations ne na khovel remna le muan na atana an na tho choimoi na atana Ataturk International Peace Award ahlan na in khoma UN Secretary General hian politics sathil ti theiten thil anti theibel zela wangin intluklan na chuan hiam lam apan zela hemirwal hian khovel in kai shwaina te po palzu chunzom zel ani thu asoya tunlai thiam na te chu inven na ain poi khoina atan man tangkai ni in chomdol na atlak niam lain ra thuama sen so apun zel thu asoya hemi in ngong chudin hunder thong omte bok atwar tu anni thu le tunlai khovel boina in amamo chu boruak bengdaya thoho na thani ani thu asoi UN Secretary General Antonio Guterres an remna le muan na chungchang chu soifo ni ma se ataka mutur a omlo thu asoya tunaya US le Israel in Iran an beina le Iran in a chanlet na wanga Asia khuthlang lam boina chuan khovel in kai shwaina anam nul mai ni lovin khovel ral muan na ati der thon thu le Asia khuthlang lam chevel zongjong tan lo uma thlen thu asoi US in a thopuiram som paruk te ne na insum don ton na inrual khai lo chuina Chan ani thua puang nizana thu chwa asiama United States Trade Representative Jamieson Greer chuan ramdang ne na insum don ton na chungchanga thil siam chwa chuang liam te mantlom zoka US a thonlu ani wanga US a thil siam chwa na tlaniam le ramdanga thil thon chwa tlaniam zel chungchang chui chiang turin Trade Act of 1974 noya section 301 in thune na apek angin malak ani thua soi United States Trade Representative malak na hian US ne na insum don ton na lian thamkal puiram som paruk India, China, Bangladesh, Japan, South Korea, Europe, Mexico le Asia chimlam ramte antela na tho na thuang som ni chuang chui chian ni in China le Japan a lir thei siam chhuana te India solar plate le battery siam chhuana te steel, aluminium le semiconductor te chu thurbing tur zinga mi ani a
US in India atanga bungrua alak lu le athon chwa chu US dollar tuk le ding on somnga paria chuanga a in thlau awangin ramdang ne na in sum don ton na in rual khai tok lo chung chang hi Trade Act of 1974 nuaya Section 301 manga finfia ani theinan tunaya Supreme Court in ramdanga bungro lak lu achia lak ti san alo hnol to na kha khin let na man ro atan man thei ani don ani khati jong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ani Khovel mun dang terwala mason na konga ke campaign ve the nan kumsang ni somni pathum khan Raster AI Private Limited chu Mizo Artificial Intelligence startup masaber ni turin din ani he company hian thiam na sang jok huanga Mizoram melan tir ngei tumin chona ama chon me kani Khovel masona tharlam AI deep technology startup le Zirthiam na lama India le France te tho ho na kal zela India France Year of Innovation 2026 Forum Mumbai khopuyanea Khovel thiam na thar cher chuak tu te zinga ding turin som anni phahial Raster AI hian generative AI le computer vision solutions mangin shisel na all samzo kanat na mu chua konga le sumle pai en kol dan thazo khlengin thiam na thar cher chua tumin ma alame kani Raster AI hian Mizorama nge AI kai noi na tha po lua ram leilung fa te thiam na cher siam te le India ram kil khor bera tang po in thil thar a chuak theiani ti NTR hi atum berani India le France te tho dun zel na tura hun poimo taka Mizoram po in phek poimo alwa veteran mai Raster AI Mizoram kut chuak India chuan vor Khovel ma chon turin a in peita Get bored and hungry, can't put our minds to rest. Need something quick and easy, got no time to wait. Something delicious, something different from the rest. It's so delicious, delicious. Wanna get something yummy, just get some yummy. 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 Yummy noodles, the perfect snack partner. MD&D Enterprise chuan chung tin temamo in chung bungro che rang carpet vinyl flooring artificial grass woolen carpet doormat tablecloth center carpet folding bed thutnan le mutna na man the sofa kam bed kan nei te hi ronbel chiang ta che foam seat che rang kan neya pillow cushion cover tur pon thane reksin du khan tham kan kola cushion te hi imomoni chuan I thukleng size stock zelin kan siam sak thei cha 3 man ngai lovina first cover kan siam sak thei cha a cover tur po klom takin kan three thein biakin cushion tur po kan siam thei reng boke mattress a po company rang kan neya itak sign amomo ang zel tur medicated mattress spring air company te po kan neye adu plochi or thole adup nuam tak po kan neya mattress hu bale morveng tu protector po kan nei poke zorle chong tur tan po wholesale in kan pe thei renga dor hi zingda ru ka tanga kaida ru khleng hun thina ni e MD&D himron panvela idu thu sam ron khan dikti ro le MD&D Enterprise Peter Street le apar khatla Aizol Mizoram